I died and attended my own funeral ePhushweni. Ngiyaphupha lapha ngiphupha ngiyaqenywa la. And ungiqema ngalenda isando. Ihema. Ungiqema ngale ndawo le. Yabo. Bayingiqema lapha ePhushweni. It felt so real to the point where ngibona igazi lami ngibone like bakhala ubaba bo auntie lapho ngiqemela lapha kagogo. Umama oda akekho khona lapho kuleyo scene. Ngibona abantu bamile la enyaweni zombhedo wami. By 9 labantu. Bame in lines of 3 phambili, 3 in the middle, 3 at the back. Bagqokile baphelele ubunyanga, bagqoka ubunyanga, ama shells, seashells, baphethe amashoba. Bagqokele libhaye kuthiwa yinjeti. Yeah. Bagqokile baphelele labantu. Ngizwe mina ivoice la eceleni kwami ithi wena uhamba uzufike lana nje ufuna uma wakho. Yabo ngimbheke lo muntu okhulumayo akangibuki futhi lo muntu wenze nje kanje inwele zinde angicabanga ukuthi ukhona umuntu engambona la emhlabeni onje ya ngisho la izwe labantu abangasekho leli yabo how okay athi lo gogo uyabazi labantu akhombe labantu abawunayina abamela ngiyababuka labantu ngithi hayi angibazi athi abantu bakini bonke laba mase sithi lesalukazi mina uyangazi Hello and welcome back to the Hope Revolution podcast. My name is Mrado and I am your host again for today. Guys, thank you so much for choosing to click on this episode and watch this experience that we're bringing to you today. Today we've got someone who decided to come through to the podcast and share their stories. They are from Soweto. Also, before I forget, we are spotlighting you at the bottom. So if you want to, see your handle there, go comment on the previous episode or go comment on this episode so that when we post the next one, your handle will be showing. If you want to sit with me in the studio, don't hesitate to contact me on the number that's being showed on the screen. Whew, that was a long one. Forgive me for that. Without wasting time, let's jump into today's episode and speak to our guest. Sawubona sis. Sawubona njani bhuti? Ngikhona njani? Yaphila. Sibonge nje ukuthi uthatha isikhathi sakho uze la uzojoina le family esibizi Hope Revolution. Are you a fan of our show? Do you watch our show? Yeah, I'm actually a fan. Okay. I've watched episodes even before my story began. Okay. My actual story. Okay, so you are not joining the family. You are part of the family. I am part of the family. Siyabonga. Thank you. Welcome. Thank you. Usisi sizothi ubani wakuphi? Mina ngufihliwe okwamahlangu. Also known as Mina Muloyi. That's the name I used at school. Okay. Yeah, I'm from Kliptown. Yeah. Why do you have two names? Yeah, I think most people have two names. Okay. I have 3 actually. Okay, so you spoke about Mahlangu. Yes, Mahlangu is my father's side of the family's surname. Okay. And then Muloyi is my mother's surname. So these are two surnames. Okay. So hence I'm using my father's surname in all my social media accounts. Okay. But in my birth certificate, my ID, I'm using Muloyi, my Okay. mother's surname. Okay. What informs that? The existence of these two names? I feel like there's a little bit of a story there. My spiritual journey. Okay. Yeah. Okay. We'll dive a little bit deeper into that. Okay. Sizothi umina, mina I'll call you Mina, ne? Okay. I connect with that a little bit. Okay. Sizothi umina umuntu onjani. Just tell us about yourself ukuthi wakhulela kuphi and bekunjani la wakhulela khona. So mina ngakhulela eKliptown. I was born there, born and raised. I was born at Kliptown. My mom was there. My dad was there also, and my brother. It was me, my mother, my father, and my brother. My brother, who's 3 years older than me. Owangsheli Bailey. So growing up, it was hard. It was very hard growing up. Okay, at first we didn't feel ukuthi hayi isimo sinzima ekhaya,
Because I was just a child at the age of 4. That's my last memories that I have. Considering that isimo besinzima, I think that's why I still have memories when I was 4 years. So my brother was in school since Begangshiya. Actually, Ungshiya 2.5 years. So I'll just say it's 3 years. Bega into grade 1 and I was 4 years. I wasn't at school yet. And we lived with my mom, my dad. My mom was working alone. Yeah, trying hard. Bega sebenza in kitchen. My dad didn't do anything. I've never seen my dad work. He has never done anything. Ever. And he was under addiction, a certain addiction, which I believe he is still under that addiction at this age. So when you say anything, what would you have expected your dad to do? Work. I wouldn't expect my dad to tell us after my mother left anyways. My mother left. I was still 4 years. I was turning 5 because it was my birth month when my mother disappeared on us. My mother left me and my brother with my father. And every time we went hungry, my dad would say, Indlala ibulali. So, yeah, I think my dad didn't want to try. Ne? Yeah, he didn't want to. Okay, I'm sorry to divert you. I usually don't do this, but I want to sort of understand the backstory behind your mom's departure. Okay, from my belief, because umama ubuyile. Okay. And ukubuya kwa mama, I didn't bother to ask mama, why did you leave us? Because I had a belief that I knew why my mother left. We grew up in an abusive environment, no good one. So I believed that my mom was tired. And mind you, that day my mother left. Mina bengumuntu ohamba nomama emsebenzini since my brother was in school, grade 1. That day, my mom tried to wake me up. I did wake up. My dad refused. And I cried the whole day. I watched my mother leave. And that was the last day I saw my mother as a child. I believed that Mama Maga, the day ahamba. You know, because ngamlinda that day. I even went to indlela la vamise ukuthi mayebuya isebenzise. My mom never came back. Yes, I grew up without my mom. I grew up with my brother looking out for me, and there were people also looking out for us. Cause mina growing up, I don't know what was going on. Ngamaphepha wam or awethu ngisho kanjalo no bhuti, but my brother was already in school, so I think I struggled getting esikolweni. Then my sister from my father's side, umntana kabhuti kababam, was the one, no aunt wam. They were the ones who fought ukuthi singene isikolo, you know. They were the ones who were present for indaba zethu zesikolo, the reports and all that. Ukera. Yeah, so that also being the fact that my mother left now. Babami, I think besimhlula thina. Because he took us to our grandmother's house, which is like 7 steps from our father's yard. It's not far nje, into Elaiduzi. My family was like this, charity one. I had family in Jelab. So my grandmother, being umama gababa. So he took us to his mother, of which it was another environment. It was loud. There were always fights. Fights whereby Mama secret. And guess who caused those fights? My dad. My dad is a very loud man. He's loud. We grew up watching a movie, Tina, and everyone abangani bethu istrata sonke besibuka ubaba athuka lapha endlini. So being that
lokho kuthukwana kuliwa mina nobhuti wami we were the middle people. Ubaba ayicabana nabo auntie umama wakhe amthuke ngendlela amthuka ngayo. Us we were affected because ubaba would say qoqani siqoqo JM bethu. I think impahla zethu bezilingana 1 nje yabo le plastic la masipala elikhulu siqoqe siyadlula khona lapha kulela charity kunabantu esikhula nabo. My former best friend was also part of those people. Intombazane yangikhula nayo nje nefamily yakhe besidlula nje basibuka nje yazi abanye abangani bethu basihleka siyalapha emkhukhwini kaBaba sibuyela khona ntambama ayiphela sesilambile angazi mina akakwazi siyaqoqa futhi lapha kwakhe sibuyela kaGogo. It was routine esiyenzayo manje sekuliwa siyaqoqiswa thina siswa kaBaba silambile sitshela ukuthi indlala ayibulali ntambama esebona ukuthi manje sisiyakhala manje sesilambe ngempela sibuyiselwa kaGogo lapha kaGogo. There were 8 of us because there was my grandmother, obhuti bakaBaba about 2, my aunts about 2, and then abantwana ba aunt about 2. Even though my aunt had indlu yakhe ngaphandle. Yeah, so sure. So it was a back and forth continuously. It was a back and forth thing until ngaze ngangena isikolo mina ngabhaliswa esikolweni. I don't know who fought that, but I don't think umuntu wasendlini owayilwa lento ukuthi hayi ilwa nalabo lwa nabo nje hlukana nabantwana hlekisa abantwana ngabantu yabo. Yeah, stop nje nobhuti wami was a very stubborn somebody. So ubhuti wami I think naye ubekanomthelela ukuthi hayi asisakwenzi lokho thina. Yeah, so stop leyo nto leyo sakhula nje kaGogo. My grandmother angifuni ukumqambela mali sasalukazi besizama. Ugogo wami besiphila ngemali pension. That was before my aunt athola umsebenzi. Ugogo wami was the one who was a breadwinner kithi no baba umncane wami wayesebenza la asasebenza khona namhlanje. So sakhula ke shuthi ngangena isikolo lama fight nje akaza stop. Ubaba nje was always loud to a point where abangani bethu even if beza ngaleso sikhathi yena ethukisa bezosifuna bekathuka bona nabo. And besingabantwana lapho. So sakhula ke uAntwami kwayo uAntwami wathola umsebenzi. Ngisho ngithulama ubaba noma yabo nje cause sokuyiba basele manje ukuthi uyoza ngaphansi kobaba. uAntwami wathola umsebenzi. It was still a contract, pick it up. It was still a contract. Mayithola umsebenzi uAntwami shembekazama naye angifuni nje umqambela amanga uye bekazama naye. Mayithola umsebenzi uAntwami hayi isimo siqhubeke nje ukuthi hayi siyadla siyakwazi kulala sidile emini masilambile siyadla. Kunamalanga la sikwazi ukuthi sikhere khona esikolweni. Yeah, because uAntwami naye bekana abantwana bakhe, so we wouldn't expect ukuthi enze konke and esinayo ubaba, so why would uAntwami go all out for abantu ukuthi ubaba wabukhona khona la usaphila usadla amasi nje. So sikhule ke kahle ezinkhula mina ngumntana engathi I didn't grow up knowing ukuthi hayi kune mall thizeni lapha kuleya mall kune restaurant nje lezi zinto ngizazi sengithe ukuhlakanipha. Even though I was someone obethanda incwadi, I used to read a lot of novels. By the time ngene isikolo mina angimngena grade 1 mina ngiqisela ka grade 2 because of my speech was good, my pronunciations were good. So ngiqisela ka grade 2 ngavele ngangena nobhuti wami ngeclass. Kwakuno mem lapha esikolweni wayesithanda nobhuti wami lo mem Dumi wayesithanda lo mem. Sinakekela ngebreak she would make sure ukuthi ngiyadla. I used to be in competitions esikolweni primary okufunda mostly. I'm a poet also. So okay siyakhula ke lapha ekhaya. Njengoba ngishilo ukuthi usisi wami noAntwami yibo bebezama ukuthi singene isikolo ama reports acheckwe incwadi
lo sisi wami lo umntana kabhuti wami uzalana ukabhuti kababa ubhuti ozalana nobaba so usiza that's the woman engathi wangifundisa imall because wayesikhipha mina nosisi wakhe omncane okuyi cousin yami nobhuti wami yena nobhuti wami bebebhedeka ngelanga eliwani so bowumuntu ukuthi mantenda seyasikhipha ngayazi nami KFC ngazi nami ukuthi hayi kunemaponya yabo nje asilungisa amakhanda sikherisa bekasinakekela ngaleso sikhathi so sikhule ke ukukhula kwami ke angeke ngisaphatha okuningi sengizophatha nje ukuthi umama wayemuntu obuyayo lapha senga grade 7 ngiyacabanga because mina nobhuti wami sahamba nje kanje esikolweni since ka grade 7 umama ubuya kanje mina sengizwe eavesdropping umntwana eavesdropping on abantu abakhulumayo nakhona not because you were meaning to do that you were just there at the wrong time so mina I already had this thing in my mind ukuthi how umama washona because I've heard angeke ngisho ke ukuthi ubani nobani kodwa I've heard khona lapha ekhaya bekhuluma cha inizwile kuthi umama labantwana basekho ngakhula ke naleyo into emqondweni nami ukuthi ayisho ukuthi umama akasekho qhamuka umama ingilanga futhi ngibuye esikolweni nobhuti wami simthola nje kagogo mina ngabulisa nje kahle nganganaka okuningi ngangambulisa nje njengomuntu o-individual ini kodwa lo muntu ngiyambona ukuthi hayi man lo muntu umama phela lo ugogo azi hayi anibulisa umamenu ngingasho mina ukuthi hayibo umama nje kwathiwa yabo ushonile yembulisa umama wami by then ngaleso sikhathi wayemile wayegcoke kahle egcoka kahle enuka kamnandi la edlule khona nje wawuzuthi kudlule umuntu nje ogezile la unuka kamnandi it was Friday simbulisa umama esho nje umama ukuthi ayingizonilanda ngivakashela lapha eLdos beqashe khona lapha eNomkhukhu awungena kamama bekungathi ungena endlini bekazinakekela bekazithanda umama simvakashela nje kanjalo kwaze kwafika esikhathini sokuthi liyabuya manje lela demon lababa mayezile umama uzothukana size singahambi athukana azampelekezela yomgcinisa la egcina khona emateksini umama umuntu ukuthi usokole kakhulu ngamaphepha naye i-ID yakhe nje uyithole manje semdala nje esenathi nje sibangaka ubaba bezomthuka esho nje indlela yokuthi akanamaphepha nibomgada uzontshontshela into zenu into enjalo nje amthuke nje sisale umama waphinda futhi wahoqa ukuthi eze lapha ekhaya kodwa ngalezo indlela lezo ngeke ngisho futhi ukuthi kwakubani nobani kwakhona abantu abazamayo ukuthi basise kuye kwaba nje kanye kabili ngiyacabanga kwaze kube ukuthi ubhuti wami futhi manje useyabona ukuthi hayi sesikhulile phela manje le abuse yenzakalayo ngoba isasishaywa angifuni ukungasho sikhule ngenhlamba sishaywa nje abangani bethu bebeyazi futhi leyo nto ukuthi hey ubaba la umuntu loud kabi so kunjalo nje siyakhula kuze kufike ekuthenini ke sesingene high school manje lokho ngihambisana naye nje ngama grade ubhuti wami singene high school kuyanda nje futhi ekhaya ufika omunye cousin wethu ufike kunama circumstances avelile la esuka khona kaanti wami usisi omdala kubo baba wafika naye wasijoina shuthi nje ziyanda izitshe ekhaya lezi tsha iphakwa yimi njalo ziyanda kuze kube kuthi njengoba sise high school kanje mina manje sekukhona izinto ezithi zingihluphe yabo in terms of spirituality mina bengumntana ohlakaniphile kakhulu ngisana ama reports wama grade 2 3 4 nje lapho alikho mina reports nami engaphasanga ngo kulo ngisase primary angena nakwa grade 8 9 10 ngiyacabanga until 11 bengumntana o right nje esikoleni o good
angazi mina inkinga iqale phi kodwa nje izinto zashintsha. So manje sengihamba la sengiba namaphupho into enjalo. Angisakwazi ukulala ebusuku. Uyabona nje kuze kufike ekuthenini uanti wami I decide ukuthi no ake sikise kuma cemetery yabo siyokushwelezela lapha kumkhulu wakho ubaba uzala ubaba. Sisho ukuthi hayi siyacela bandla ngoba phela usasesikolweni noma ngabe yini lekwenzakalelayo ithukuhoxa kancane. Sahamba ke sakwenza lokho futhi kwayeka kodwa sekulate. Ngika matric ngisho ngithi manje from ka grade 10 sengiyazi mina ukuthi umama ukuphi. Ngaye ngabaleka futhi ngaya kuye isimo sinzima lapha yangihlukumezekile. Ngabaleka ngaya kuye umama lapha kwa grade 10. Ngahlala nje futhi naye. Ngezimo engeke ngikwazi ukuyichaza. Bekungekho mnandi nakangako lapha kamama. Ngani i-situation engenza ukuthi ngiyeke ngichaze lezimo ile khehla leli engilishiya lapha endlini. Yeah, cause nomama ukhona lapha endlini. So kwangekho mnandi ke ngangilonga nje ngishayilo up and down. Nakhona lapho kwakuse Freedom Park mina ngifunde eMusi High. Ngangihamba nje ngeenyawo babe baningi nje abantwana abahamba ngeenyawo. Ngihambile ngeenyawo mina lapho ukuya eFreedom Park ngiloko back and forth to school. And then kuze kufinyelele esimeni sokuthi ke sesiyashonela umama unabo abantwana abawu2 ngaphandle singabashare ubaba nobhuti wami. Kuze kufinyelele kuthina ubhuti wami lo uyashona mina ngingakaze ngihlangane naye mina nobhuti wami. Mdala ke kithi kancane. Ashone ubhuti wami. Shuthi nje bamgqema nga something kubuywa la akubuya khona ebusuku. Wayehlala eFree State kabo mama kuse Free State. Kwangiphoxa mina sengimshiyile ubhuti wami futhi esikolweni ngimshiye ka grade 11 ngangena grade 12 mina. Kwaphoqa ukuthi mina ngingabhali amanye amaphepha. Umama waye yimess. Wayengekho nje kahle ukuthi angahamba yedwa azafike lapha eFree State ku. So ngihamba naye umama. Kwakuyi shuthi umlayezo sawuthola Sunday ukuthi ubhuti wami useshonile. Sahamba nomama kuyi Monday because sasingathola imali. Sahamba Monday nje ekseni. Angibhala mina ama exam. Ngashiya phansi. Because ubhuti wami naye wanqaba ukuthi because yena uka grade 11 akube uyo lovayo ke ngoba mina phela angeke ilungiseke kalula lento ukuthi mina ngimise iexam. Wanqaba ubhuti wami ngahamba nomama eFree State. Ubhuti wami lo oshonile sasicala ukuhlangana naye simbone eboxini. Ngangifana futhi mina naye. Hayi kungcwatshwe sibuye khona lapha eFree State. Osisi baka mama umama unabo dade wabo bawu2 abancane kuye uyifirst born yena. Ba odokotela. Then one of them was a nurse and then lo munye wayeso udokotela vele. Namanje basakhona basawudokotela kanjalo. Basiphatha kahle nje sifikile lapha ekhaya. Saze sabuya ke ngabhala lokho engikubhalayo. Aphuma ama results ngalendlela aphuma ngayo ukuthi vele angangabhalanga. Ngaleso sikhathi anginayo mina iID kodwa nginayo ibirth certificate. Kodwa ngiyasokola ngeID engazuthi futhi ngisokola ngalendlela ukuthi ngathi mina nginayo idocument yonke nje. Sahamba nobhuti wami lapha ka grade 10. Saye Home Affairs sithi siyokwenza iID. Shuthi umama njengoba wayesokola ngamaphepha. Wayithola iID. Inkinga manje ukuthi umamncane wakhe lo wayemenzela iID wamenzela ngesinye isibongo. Ubaba usebenzisa umahlangu uthina sisebenzisa umloyi ko birth certificate. Masifika lapha Home Affairs kufuneka iID kamama. From esikoleni nje beyizo Home Affairs kuthiwe hayi kwenziwa ama ID nizeni namakhophi omama benu. So asikwazi ke thina ukuyenza esikoleni because asinayo iID kamama le efunekayo ukuthi inesibongo esifanayo. Sambe se Home Affairs. Ngicela ukutshela bhuti wami ukuthi sasilandelana kanje nobhuti wami kwakuye eqala kuyimi emva kwakhe. Bamenzela omunye umemuloyi. Angazi noma usaphila waseMusi High kodwa wasisiza wasinika ikhophi yakhe ngoba sasishare isibongo. Wathi asiyokwenza iID. Masifika Home Affairs wayenza nje ubhuti wami kahle iID yaphumelela.
kwangena mina. Ba-check-a yonke into lapha, bathi umema akanazi izingane. Hey yakwazi-ke ukuthi mina ngizokwenza i-ID ngale copy kamemi, washa wacima ngaze ngabhala ngephepha mina u-matric exam. Le phepha uyenzelwe lona, ufaka isithombe sakho lapha. Ngabhala ngephepha ngaqeda. Ngibhala kanje, ngiqeda kanje ngisizwa i-organization lapha eKaslami. Yeah, i-KYP ngangena khona, tutoring program, everything nje sasiyenza khona every after school. Sihamba isikhathi ibhuti wami sengiqedile isikole. Ubhuti wami futhi ubekezela ngifunga umqambe lamanga. Umenzile ugrade 11 ka-3 waze wayeka wabona ukuthi hayi shuthi akuseyami lento. Saqeda ke isikolo, hlangana nomuntu mina. Emva kwalezo zimo lezo zakababa. Ahlangana nomuntu owase Snake Park, my baby daddy. Hlangana naye thandana nje kwaba right. Sisathandana ngisaloku ngiya kuye mina. Kwaze kwafika ekuthenini kube nenkinga kubo nje yabo ugogo wakhe akayenzayo o mhlamba akayizwayo angazi nje kodwa kwangenzakalela lokho. So ngangasavumelanga kuya lapha ngamtshela ukuthi ayisho ukuthi ngeke ngiphinde ngize kini. Kwafinyelela esigabeni sokuthi uGuy athi hayi shuthi ngiyaphuma ke nami ekhaya. So ugogo uthi inkinga yini ngawe? Okay, okwenzeka bhuti wami shuthi mina lo muntu ngathandana naye nje 2017 lento yaqala 2017 yes 2018 yaqala lento. Icala kanjani? Sengijwayelekile mina la ekhaya. Okokuqala bengiwumuntu okuthi mayemvakashela uGuy ngiyayivalela nje emkhukhwini wakhe, siyayihlalela nje. Noma ephuma yena mina ngizolonga ngiyivalela lapho ngiphuma ngiye etoilet uyangichithela amanzi okugeza into ezinjalo. Kwaba nenkinga ugogo wakhe wasengitshela ukuthi hayi awukwazi phela ukuthi uyivalele la yabo ubophuma nawe nje yabo uphuma ejaridini. Besizwana kakhulu nosisi ka baby daddy wami. Sixoxela ngase ngiphuma ngijwayeleka nje ngase ngijwayeleka ejaridini. Kwaze kwafinyelela ekuthenini sengikhonza la bakhonza khona eZion. Ngaze ngaba nesambatho saseZion. Yaqala lapha inkinga ngingasho. Ngaprofitwa mina lapha esontweni. Knowingly ukuthi eZion they never hide anything, bakuprofita nje ibandla lonke likhona lilalela. Futhi ngaprofitwa mina angazi ukuthi ngesilwane kodwa wayeqondile umamzondo lo wayengiprofita because washo ukuthi wena uyahamba uyokwenza amaphepha ama-ID kodwa ubonakali. Mawufika lapha ngangazama futhi kuyokwenza salahleka certificate sami sahamba lapha nobaba eqala futhi egcina ukungiphelekezela ngalelo langa. Sahamba sayozama ukwenza i-unabridged lapha eOrlando. Kodwa sasibaningi sokwenza le nto. Abuya wonke ama-certificate abantu ngaphandle nje kweyami. So sengithola lesiprofito lesaseZion ukuthi hayi wena khamba la mawuhamba kuvela isilwane yabona nje mawufika bonakala sona leso silwane ini. Ngalelo langa Sunday shuthi ngahamba nje endleleni lo ngicabanga kanti mina ngenza iphuthu ukuthi ngihambe ngishiye laba engihamba nabo mangibuyela kubo kamfana because ngangihamba Monday most of the times ngibuyela kithi kumama eEldos wayesehlala eEldos ke umama. Kanti ngenza iphutha angazi ukuthi kwakuyiyo inkinga noma kwakuyisiprofit lesasesontweni. Kwa Monday ekseni ugogo waye komunye umkhulu ayephilisana naye lapha ngasesontweni vele. Waye lapho ke weekend yonke. Waye umuntu ukuthi ubuya ngoMonday late lapha noma Tuesday. Wabuya Monday ekseni ngavuswa inhlamba nje mina. Indlela enganginesilwane ngayo ngimphumele ngejaridi into enjalo nje. So ngaphuma ngalelo langa lapho. Ngamtshela ke uGuy ukuthi usemsebenzini ke yena wayesebenza call center ukuthi ayisekwenzeke u1 no2 no3 futhi usisi wakhe uyakwazi lokho. Naye wamtshela nje ukuthi kwenzakaleni ubhuti wakhe. Athi kimi ayi kusho ukuthi sekuzofuneka manje ngoba uthi angeke ukwazi ukuthi uthi angeke usangibona. Sekuzofuneka ngifuna iroom. Walifuna ke iroom.
kwakuyinkinga nje nalokho futhi ukuthi ufuna iroom. Walifuna iroom, maye lifuna iroom. Shuthi salifuna nje so2. Sengimfunisa nami ukuthi shuthi ngizoya. Salithola eDobsonville first time sihlala. Sahlalisana lapha eDobsonville. Waqala ukuba nenkinga sengikhulelwe. Ingane yami yokuqala, I have 2 kids. Ingane yami entombazane ngikhulelwe yona yazaqala inkinga. Lo muntu wangihlukumeza. Angifuni uqamba manje. Futhi lapha eDobsonville kwakungcono nje. Cause ukuya phambili samove eDobsonville saye eBramfisher. Masifika eBramfisher lapha ngafika ngikhulelwe heavily pregnant now. Cause ukuteta kwami ngateta from eBramfisher. Samukela umunye usisi lapha uThabi. Lo sisi wangithwala cause samove ebusuku thina. Sasine believe nje ukuthi hayi masimove ake simove ebusuku. Samove ebusuku. Safika lapha ngo11:11 ebusuku. La sisi iroom lele esasiya kulo kwakuyibachelorette line bathroom space nje enough. Kwaqala thina ukuhlala lapha. It was a new room kune next door neighbor. Usisi lo wasamkela wayeqashe endlini. The main house of the yard. Wangifakela amakhethini lo asisi wangikorobhela ngathola nje ngikorobhela ngifakela amakhethini. Nasemva kwalokho futhi saphilisana kahle ngaze ngahamba lapha. Kwaye uyasazi nje isimo sami ngangihlukumezeka lapha. Sathutha samuvele emzimhlophe. Umntana wami usekhona ke ngicela ukutshela futhi ukuthi umntana wami ngamthola cishe kwakunyaka 11 months couple of weeks. Sengihambela futhi isisami mina ngangasiboni until ngadlula komunye umuzi owusanda kwakhiwa khona lapha eBramfisher uyabona nje imizi le yakhiwa imihle bese iba ifestera lelikhulu elibonisa ispeed nje. Ngangidlula lapho ukuze ngibone ukuthi hayi kanti sekukubi kanje. Ngayihambela yena ngayiyela eDobsonville lapha eclinic eitirele futhi bathi asikwazi thina ukuthi singakutetisa ngoba kubona kuyacaca ukuthi amawele lawa and futhi uyipost date wena udlule weqiwe isikhathi bangibhalela incwadi bathi kusasa uzoya eBara. Ngaye eBara ngangizophuziswa isihlambezo ukuze ngikwazi ukuthola umntana ngikwazi ukuthola ama pains. Because ngafika nje abantu bephezwe ama pain lapha. Kwakuyisiphithiphithi unyaka wakhona eBara kwakuyisiphithiphithi ukugcwele into ongayazi 2019. Kushuthi ekseni kwathiwa hayi ufike late uzohamba bazokise ewadini la uyolala khona e63. Kula uzofika khona ekseni uphuze isihlambezo. Ngesikhathi sokuthi angizophuza isihlambezo kushuthi angiqala ama pain ekseni. Ngibone nje okusam mucus yabo ijeli nyana mangilokhuzana ngithi hayi kushuthi yiyo lento ababekhuluma ngayo. Ngitshele usister lo osheka inhliziyo yomntwana ukuthi hayi azi nginama pain athi okufana nje nama menstruation pain kanje. Athi ayishuthi wena angeke usaphuza isihlambezo. Asithi angicheck angithola ukuthi i-dilation yami ku3 cm. Athi kimi hey yabona nje indlela okugcwele ngayo la. Futhi wami kwakugcwele ngalendlela ukuthi kunabantu ababetetiswa lapha. Uqeda kudede uyasuka uhlale lapha ebhangeni nengane yakho. Khona abantu abawa lapha bawa nengane. NgoJune ka2019 azi okwenza njani mina eBara. Wathi lo sisi usister nje unesi wathi hey yabona nje isimo sakho njengoba ku3 cm ungakhulumi ukuthi ku3 cm wena nje reactor to ama pain la wakuphatha because ungakhuluma kuzothiwa kusase early for wena ukuthi ugibele umbhedo ayikho ke imibhede. Ngicela ukutshela ukuthi lo nesi wangifunela umbhedo wawumusha futhi umbhedo wakhona wangifunela umbhedo wangisa kweli angisakhumbuli kwaku-ward band loyana wangisa lapho washo ukuthi hayi usozodeta ke bazoku-attenda mina angisekho ngapha sengiqedile yami indima. Wahamba futhi leya 3 cm yangiphatha ngo4 ekseni baze kwashaya u4 ntambama ngu3 cm. Ayikhuphuki lento ayiku10 lapha sengikhale ngaze ngathula seziyayiphumela nje ziyayiphumela kufike abanye doctor ke manje labo doctors babe baningi nje mhlambe 7 abelungu amandiya
agqoka upink bafike lapha bathi angisayinise isiphithiphithi nje lapha phambi kwami bangisayinise amaphepha operation but we taking you to operation, you need to sign this. Bangistophe kunenye nje injection engaka ekuthiwa bayakustopha ngayilipha bangistophe nje ilipha yami bahambe angazi mina bhuti wami kwenzakaleni ngiyababuka nje labo doctor mabebuya bafunana nami baphethe umbhedo sebegcokile beqedile bayadlula nje la ewardini lami bafunana nami nje ayikho into ethi memeza labantu bafuna wena yazi lapha ngakhala kwadlula omunye umfana nje waye young I think 20s mangasho angena akasebenzi naye lapho ugqoke nje lokho grey yabo grey from head to toe naloko ukufasa ama plastic lapha ecathweni zakhe angene ewadini lami athi house sikwenze njani abanye bayakhala wena wakhalela phakathi wathula ngimtshele mina uthe mina ngiyadeda manje sebengitshele nokuthi ingane ingimoshele lapha phakathi esiswisho hayi lokho it's not danger it's not risky ku right nje akubeki any risk to impilo yami udoctor lo angazi ukuthi waye udoctor uguy athi no man ithi ngicheck yabo maye ethi uyangicheck cause udoctor lo ngamtshela mina ngathi no mina ngifuna ukuya toilet manje yabo athi no akukwazi wena sistopile labor yakho so behave kwakuyindiya nje ngathula ke uguy maye ngicheck ethi uyangicheck kusho ukuthi wahlangana nekhanda ngoba wathi hayi ngicela ulala ubheke esayidini uyateta wena sure wayongibizela abanye abo sister I was the craziest person in the world mina shuthi ngihlanye nje ngiloko ngiteta during process babehleke o sister lapha and lo sister lo shuthi ukufika kwami ngafikela kuye lapha ngitshela wathi wena ngifuna ukuthi mawuteta ngibe lapha wena indlela ohlanya ngayo ngifuna ukubona ukuthi uyokunjani angihlanya lapha bhuti wami ngayiteta mina 5 kg ngabreak record yasebhara washo lo assist nga 35 kg without operation sengibhukiwe sure githi I think I would like to describe umama ugogo wami nabanye ngengize ngibabali as prayer warriors cause ithe ubhuti wami mayezwa besikhuluma nje efonini ngitshela ukuthi hey awutshela umama sengisiwa ku operation mina wagijima wayotshela umama lapha mayesho ukuthi baguqa bathandaza shuthi ngasinda kanjalo ukuthi ngingayi ku operation mthetho umntana wentombazana from there sahlala ke emzimhlophe ngimkhulisa lo mntwana naye ubaby daddy wami he was bekangihlukumeza emotionally but wayengayena umuntu omubi in terms of supporting yabo nje waye right until sasamuvela emzimhlophe sesibona ukuthi irent yala ayi iyadonsa iyadla emzimhlophe ke kukhabo babo wakhe his suggestion nakhona kukabo babo wakhe kugcwele obhuti bakhe nje lapha amazulu kabo babo wakhe lapha yindlu okuwukuthi ishiyelwe yena sifika lapha nakhona nje yazi kushuthi isibhudubudu nje sekuyahanjwa yabona kuze kwenzeke lokho uhambile na wayokhuluma lapha ejardini la kubo bekuhlala omunye umfana omunye umama wakamasipala nabanye abafana bonyawo nje lapha so yena uzokhuluma nalo mfana lokuthi hayi ngidinga ngoba kuthiwa umama asimniki notice ka 3 months before iphume endlini ngidinga ukufaka umkhukhu wami mina la ejardini laba avuma uguy lo yana athi hayi nami vele ngiyahamba ngiyogada ejardini laba wami mayesho yena ubaba umntanami avuma umfana athi hayi wena ungafika nje kusasa nomkhukhu wakho ngizokhipha lo wami manje ungihamba nomntana masifika lapha uguy akawukhiphile umkhukhu wafunwa nje ilanga lonke kwaze kwabantambama ngihleli nengane phandle kwacasuka omunye obhuti baka baby daddy ukuthi hayi phela ngeke manje usisi lo ahlale kanje nengane ngaphandle useyisa manje lo mfana lo asambeni siyomfuna bamfuna nje bangamthola kwaze kwagcine esiphethelweni sokuthi shuthi yena uzothatha lo mkhukhu wethu omusha thina asingene la bayikhipha ifurniture ke obhuti bo baby daddy wami ayikhipha ifurniture sangena ntambama kwafika abanye obhuti baseNansfield bafika nomunye nje obhuti
ofaka ama-specs ngiyacabanga wayese university noma waye-study shani bafika nje bezokhuluma ukuthi hey ya umuntu akakhishwa kanje mina nami sengithukile manje kenzakalani ngiyaliwa manje ya umuntu akakhishwa kanje ini the act of what ngiyacabanga waye-study shilolo wamfana ngathi mina akusebenzi kwa act leyo ngoba mina i-research yami ithi hostel aqashiswa ihostel akuqashi umuntu la ihostel so angicabanga ukuthi leyo ndaba yini ingazi ifike ngishe court manje ngayisa ngoba nalowo umuntu enimlwelayo akakhokhi lutho la eJardini la uyayihlalela nje futhi ngamosha ngokusho lokho kwathiwa mina ngizenza uhlakaniphe kakhulu ngabizwa nje ngamagama bahamba labafana babuya neibhamu akhonjwa lapha no baby daddy wangenwa kushuthi kwafika nje no boot bag mina ngagijima mina cause bafika bamhlasela sesihleli sesifakile ifurniture yethu bamshaya ngamabhodlela babe 7 labafana bamshaya nje uphethe ingane yami baba abanandaba futhi sure bamshaya ngamabhodlela wavuza amagazi nami ngathuka ngagijima lapha kubo kagayi gabo babo wakhe eJardini lapho gabo ngizosho ngithi gabo gayi nje i-believe yesithembu yabona so obut bakhe laba behlala khona kwakubhaliwe nje ukuthi Magwaza tuck shop ngafika mind you i-first day yami ngifika lapha ngafika ngangena lapha ngatheleka abekho labantu obut bakhe ngahlangana nomunye oyi1 ngamtshela ukuthi naku sekwenzeka kanje manje ngalo muntu lo engihlala naye bezo obut bakhe bacasuka ngifuna ukushamanga bacasuka nje kwaba yimpi ayizange iphele futhi eduze impi yakhona kwaba yimpi kuze kufinyelele ekuthenini ke mina sengiyasaba ngihlala lo muntu uyahamba emsebenzini ngihlala ngikhiyile ibhaqla ngicabanga labantu bayafika ngisho ebusuku sure bayafika ngisho ebusuku bakhulume ngaphandle baqhumise lezo ibhamu zabo angazi mina labantu baphelela kodwa ngeze ukuthi abanye babulalana kanjalo angazi bafunani yini bafuna balwisa ubaby daddy ukuthi umkhiphelani lo othe yena ngizoyiphumela mina woza wena kusasa mfowethu ulusela nje lokho ukuthi yena lo mnikazi wendaba uyifihlile endawo thizeni uze waqhamuka la mina sengiphendula lo oweloya yabona futhi nabo obhuti ba baby daddy bekwabantu ukuthi baku taxi industry abanye banazi ibhamu kwaba yileyo nto nje ukuthusana kanjalo mina ngasindiswa yilo omunye umthembeni uyo wangisindisa because ngiyacabanga ngangizodutshula mina ngalelalanga ngokukhuluma kwami so kungenwe emkhukhwini thina sishiwa ngaphandle kulawo ayingisindisa khona ngangiseli naye ngaphandle bonke babe phakathi lapho kukhulunywa ukuthi wena khalulu uvumile ukuthi labantu abeze la manje usuyahamba ulanda oShombakho lapha eNensfield ukuthi abazolimaza lana ingane yaMagwaza ekuchitheka igazi lana yabona kube into enjalo nje bayinyamalalela nomama lo wasendlini azange asokolise washaya 3 months notice leyo wayiphumela endlini sangena endlini ke manje okay singena endlini manje sesihluphekile sihlushwe nayi lo nyawubhele yabo nyawubhela abahlala ngapha eceleni kwethu sesingena endlini siyacala manje siyathenga ifurniture into enjalo onyawubhela bayana sesidecide ukuthi no manje abaphume manje sebedelelile kube henye futhi impi abantu balapha engazuthi le handlu kwakuyindlu ekuthi iyalwelwa kahle kahle bayayifuna because kwakuyikhona house futhi enye into nje ngingathi kwakuyikhona house kodwa kwakuyindlu engazuthi sekhoneni nespace yazi nje emzimhlophe ihostel alinjani kwaliwa lapha kwaliwa yathula indaba yakhona kwafika nje obhuti baka baby daddy afika umvumeni ekseni lapha bathi awuphume lo mkhukhu azange bakhuluma banganokha futhi umnyango wethu bafike baqonda khona kulo mkhukhu bathi awuphume manje lo mkhukhu bawukhipha so ukutshela ukuthi lo mfana awukhipha la lo mkhukhu kunebonda la lingaka nje uyakwazi ukuleqa nje kanje awukhipha la wafaka ngapha next door sure sure ayikhona lokho kwakhona nje sacishe sangenelwa yinto mina ngazi le nto kwakuyini ebusuku sacishe sangenelwa yinto no baby daddy wami kulo wamkhukhu lento yahlafuna ibhakla bhuti wami shuthi yazosihlafuna phela nathi savuka ebusuku singazi mina kithi kuyakukhonzwa eZTC wonke umuntu kithi
mama ubaba aunt bami la kagogo wami ngikhulela khona Alexandra kithi khonzwa nje eZTC kithi nathi sisalelwa khona sikhonza khona sathatha amanzi ibhuti wami sisithela salight insango sabhema sisaba lento la ngaphandle masivule ekseni ihlafunile nje ibhakla lento la nje bhakleni kwaya kwaphela lokho aqala manje indaba yami yokuhlukumezeka angihlukumeza la mfana enganawo usorry enganazwelo engishaya ngikhulelwe ngaze ngaba diagnose lapha eclinic ngeepilepsy sure yayi nayo nje yaphelele emoyeni nje ngangingasawo ngiyacaba angazi ukuthi ngizothi kwakusuka kwami lapha kuye or ini kodwa fast forward ukusuka kwami kuye uGuy ngasuka mina 2020 cause umntana moqala wa 2019 lo wesithu wa 2022 so ngo2022 umntana shuthi wangishaya kakhulu ngathola umntana ngo6 months ngeoperation leyo ngamthola umntwana wayemncane umntana wami wayemncane nje wayengaphezulu kwalesigubhu kancane enamathambo nje ungaphika manje ngamthola umntwana sengihleli 24 days ebar ngathola umntwana angilanda wayesithenga futhi impahla zomntwana sahlala amkhula khulisa umntana amamanzi yabuya lento ye-spirituality yokungalali umama wamthatha lo wentombazana wahamba umntana mbekahamba sakuvakasha la eLip Town imletha nami bengumuntu ozayo mina ngama-plastic kithi ngize nje ngilethe izinto ngilethe yabo nje ngibathengele uKFC kanjalo shuthi umama waye nale avoid yabona wamthatha kumntwana nomntana abantwana bami bayamthanda ugogo abangifuni uqamba manga baze sometimes nje bakhohlwa ukuthi yabo ngikhona around because ngumuntu vele wayehlala ngekho the time ngiyithutha so ukuze kufinyeleleke ekuthenini mntana lo nyamkhulisa amamanzi nyana thizeni sengihleli naye kuphela lapha zangiqala lezi zinto zaba worse to a point where senyasaba ukulala ebusuku sezingifikela nasemini nje ngingalele ngibhekile kanje yini efikayo ngizothi manje considering the fact that uyafunda umuntu they were visions mina bengangazi back then ngangazifuni futhi ngifuna uqamba manga lento angicala kudala because there was a time Bramfisher sasiqashile ngagibela itaxi nomntanami waye na 7 months waye na 7 months ngagibela itaxi nomntanami ithi ngiyobona umama lapha eClip Town yahamba ingqondo yami etaxini ngithe nje ngiphapha mangibheke ewindweni ngabona amabhilidi nje yayiza la eJozi angithi ngangiconnecta from Bramfisher ayikho itaxi esuke eBramfisher eClip Town straight ngangiconnecta ngeJozi shuthi ngabona lamabhilidi mina bhuti wami yahamba ingqondo yami angimazi lo mntana engimphetho kabani angizazi mina ngubani le taxi engigibela ngiyazi mina iyapi ngakhala lapha etaxi kwakuyimi nomunye umama lapha ngakhala lapha sengicabanga ukubuza lo mama ukuthi hey mama iyapi le taxi la sengithi ngimbuza khona yabuya ingqondo ukuthi hayibo eyamuzi lengane engiphethe mina ngufihliwe yabo hayi leyo nto nje shuthi yangizwisa ubuhlungu kodwa ngadlula nje kuyo ukuze ke ngifinyelele la ekuthenini sisemzini mhlophe manje angisadli sengifuna ukuhlala ngiphuze iBlack angazi ngisukaphi leyo nto sengithengele ican njalo leBlack kuze kube namhlanje mina ngiyaphuza utshwala sengiyasho ngizothini uma ngiphuza angithandi mina lezi zinto enoshukela ngiphuza ibhiya ngiphuze again seyangifikela lento sengibalekisa yona manje angisazi ngiyenzeni ngihlangana nabantu bangitshela lezi zinto and kuthi wami kunalento le ekuthi isituation mayikuwe vele izokulandela for example mawukhulelwe uzohlangana nabantu abakhulelwe ungafuni ukuvuma ungakafuni ukutesta uzohlangana nabantu abakhulelwe mawuscrolla ku Facebook yakho uzohlangana neindaba zepregnancy mawubuka iTV kuzokhulunywa ngepregnancy kwakuyinto engehlekalelayo mina leyo in my denial because ngangihlangana nabantu bethi hayi awusoze waphumelela uzuvume lento nayo so considering the fact that we as Zion Christian Church people
ngeke baze bayivume lento kithi ngamane ngithule nje naye ingidle. Ngahlala lapha emzimhlophe ubaby dad wami uselala yedwa. Ubekavuka shem asho ukuthi hayi man wozolala yabo. Into eyangenza mina ngisaba ukulala kakhulu ngaphupha la. So ngake ngagijinyiswa ukhazini wami lo engangisho ngithi wayesuka ngale under circumstances thizeni wazosijoyina ngapha ekhaya izijazando yakhumbula ngasho kanjalo. So ukhazini wami lona bamcelele ekhaya ukuthi hayi siyacela bacela kubaba bami siyacela abantu ukuthi umfakise umkhukhu ngale ngoba wena unejaridi elikhulu. Ubaba wami ijaridi lakhe lalikhulu even before now because walishiyelwa amaChina. So people kept asking ukuthi I can sicela usifakise umkhukhu la ncipha nje kanjalo yabo. Wafakisa ke ikhazini yami lena umntana kaNtu wami lo umntana kasisi wakhe bamfakisa umkhukhu kanti and ubaba ngalezo ikhathi washo wathi hey sengiyamfakisa phela ngoba seningibiza ngalamagama eningibiza ngawo kodwa uzongihlupha lo muntu and ngeke nize ningisize niyobe senikhomba mina mayiqala qala ukhazini wami wamhlupha ubaba wakukhona nje izinto ayibhemayo wamhlupha ubaba faka abantu lapha abangaqondakali waqhaqa ijaridi la kababa ebuka ubaba ehleli phansi kwesihlahla waqhaqa lonke walithengisa walisescrap yathi ethukana engasalala ubaba angasawazi ukuthandaza wahamba wabuyela kubo baba wayelala esofeni wamshiya nalo ijaridi. Yebo. Yebo. Lo baba lo ucinile lo uthukanayo lo. Loyo yeah. And mind you ngicela ukusho ukuthi ubaba une smile for abantu bangaphandle. And my dad can say a lot ngomlomo wakhe angakwazi ukwenza ngezandla zakhe. My dad can talk. My dad can swear. Can use vulgar. Yeah, ungasho nje ngithi if bekune university la kuthiwa khona kuyathukiswa lapha wayezophasa ngamalengiso lo yamuntu. Kodwa akayisebe izandla zababa ngathi ezengane encane esanda kuzalwa eze newborn ayikaze siya kuyimanje siyagibela thina nomama sikobotela ispikiri yabo uthi ngihleli kanjani bhuti amahlale nje kanje. Yeah. Bukhuluma ngokuthi waphupha. Ngaphupha. Sizobuya kuleka baba. Ngifuna ukuthi yeah. Angithi ngifuna ukusho ukuthi ukuze ngiphuphe yaqala phi lento. Iqala ekuthenini ke umama useyabuya lapha yana. Ubaba msebuyele ngale kulela jaridi lakhe ayelibaleka. Ngithi mama ubuyile nathi siyalwa manje nobhuti wami. Ubhuti wami naye ngaleso sikhathi umuntu ohlala emzini yabantu. Nama ngazi kwenzakala mangiphuma mina kwami phela mina by then I was engaged. Mina I was engaged. So mangiphuma mina kwami ngithi ngekhaya ubhuti wami ngimtholi ubaba makekho kumahliphi nini nje ejaridini abantu ukuthi abasahlali lapha ejaridini. So ukubuyela kwababa ubuyele ngenxa yokuthi sesidinga ukuthi manje umama abuye la. Wabuya ke ubuya kwakhe ngalobo busuku lobo ngiyezwa mani inkulumo ngoba makuthiwa into yakulandela ngiyakholwa ngalokho. Nkulumo za ukhazini wami lo umkhukhu wakhe nobaba unamathelene kanje yabo connected. Yeah wena mina ekhaya ngibizwa sisi legama igama leli likafihliwe usisi kababa omdala yabo. Okay. So bayalihloniphisa abangibizi nje ngalo kanje. So kuthiwa sisi naye bambiza kanjalo sisi because usisi wabo. Athi sisi wena sisi ngaleso sikhathi ngenza inwele mina esalune West Bank. Ngilala khona lapha kantu wami ufihliwe. Angifuni uqamba like ngangikwazi ukwenza imali ngaleso sikhathi. Lo sisi lo usija wanginakekela lo sisi. Yeah, usisi wami umaphuthi wangiqoqa wangithwala. In my teenage years I never felt that thing. Thingithi lo 3-4 years of my teenage years angizange ngifile lento yokuthi hayi mina ngishoda ngalokho. Usisi wami umaphuthi wayengithwala. Omunye umuntu owangisa owangifundisa amanye amamo lezinye izinto yabo. So athi ke nalo ukhazini wami wena sisi ucabanga ukuthi ubani wena ngibize ngegama yabo angithuye athi mawuphetha amasenti nyana uyaphapha ngifuna ukukurephisa ngabantu wena. Sure. Yabo ukhuluma kanje kade eqalile ne mayeleke ukukhuluma sithi nomama hayi ukhuluma nalabantu akabhema nabo ngani
manje sesiyeza igama lami ukuthi ayikhulunywa nami lana. Hey ngalobo busuku angikhumbuli isibuthu uqhubhu. Lo muntu wasigijimisa ngenye iphanga entsha yayishayina. Ubusuku bonke wahamba kanjalo futhi umama. Eish. Umama wahamba wayilandelwa i-best friend yami, former best friend. Wayilandelwa i-former best friend yami. Ebusuku nje ayahamba ewalk. Wahamba kanjalo. Wathuleka nje. Wathuleka nami ngiloko ngisebenzile ngale West Bank. Shuthi kufinyelela ekuthenini I'm engaged. Usahlala khona lapha ekhaya. Ngithola umntwana lo wentombazana ngibanjele isitswethi lapha ekhaya. Zimvuka futhi le into zakhe lezi. Ngibuyele mina kwami into ezinjalo umntana amakhule. Aze kuze kufinyelela ekuthenini ke sengiyaphupha mina. Ngiphupha yena lo cousin wami lo engigqema but I died and attended my own funeral ePhushweni. Ngiyaphupha lapha ngiphupha ngiyaqenywa la. And ungigqema ngale isando. Ihema. Ungigqema ngale ndawo le, yabo? Bayengigqema lapha ePhushweni. It felt so real to the point where ngibona igazi lami ngibone like bakhala ubaba bo auntie lapho ngigqemela lapha kagogo. Umama kodwa akekho khona lapho kuleyo scene. Ngivuke ekseni nginikelwa igazi la emakhaleni wami. Yinto ebengenza ukuthi ngizizwe ngathi manje sengishiwa ikhanda manje. Because why would something yenzeke ePhushweni reflect in my reality? But also I remembered ukuthi being umntwana ukuthi I'm finding it hard ukuthi to let go of ama memories ngimncane at the age whereby akumelanga ngabe nginawo lawo ma memories. Even sometimes nginayo lento ukuthi mangibhodla I feel like I can still taste my mother's breast milk, yabo. So nginakho lokho ukuthi maybe I'm not a normal child after all. Sengiyaphupha la ngiphupha lo muntu engigqeme ngibulala. Okay, lamaphupha ayanda manje ngijingiswa abantu kufike ekuthenini ngiyaphupha. Angazi ngisho ukuthi lapha ngalala ekseni mangingasho. Ngo6 kanje 7 because baby daddy wami kwakudepend ukuthi uphuma uye emsebenzini uyogibelana mayogibela ibhasi wayiphuma early. So waphuma early ke ngalala mina. Ukulala kwami ke kanti sengiyaphupha. Mangiphupha ngilale lapha ePhushweni. I had a dream and I fell asleep in my dream. And in wherever I woke up ngalala futhi. Shuthi ngilele mina ka3 ePhushweni. And ukulala kwami okwesi3 angilali kanjena nje ngilalela cha ngiyaphupha futhi engazuthi ngiphupha shuthi ngiyaphupha inside a dream. Mangiphupha kwenzeka kanje ngiphupha mina ngilapha ekhaya eKliptown. Ngiyehla ngestrata. Ngiphupha enye intombazana engiyize ngibize ngegama cause they are one of the people abayenza ama fake account against the rape case yami manje. Ngiphupha lo ntombazana ngihlangana naye uthi hey uyazi ukuthi uma wakho wena unyamalele like ubaba wakho kade ayimfuna and unyamalele nezingane zakho akaziwi ukuthi ukuphi. And mind you ngiza kanje mina abantwana bambuthu balapha. Because mina ngiya uback and forth esalon ngiyasebenza. Athi kena ngithi mina hawu ngihlangane nobaba anginike u20 futhi le ntombazana. In spirituality 20 rands it means the beginning of the journey. Ngihambe ngifunda. So anginike u20 athi hayi uzogibela uzobona wenze njani akanayo nefone mama ngaleso sikhathi. Ngihlangana nobaba ubaba athi hey yazi mama wakho unyamalele ePhushweni ngiyaphupha lapho. Uhambe nezingane in ngithi mina pho manje somthola kanjani because akanayo iphone yabo. Siyahamba nobaba siyayehla siyehla istrata nje lise singali 3rd Street bayibiza nge3rd Street siyehla masehla sifike yena angene ejardini ne mina ngime estupini enye indlu yomngani kaBaba ivelele nje ejardini la baba ngime ngiflathele ucango lwasejardini lethu ngibhekele lendlu engime kuyo ihlukaniswe istupu kanje kunestupu sangapha samathals kunalesi sibomvu kufike umuntu la nginikeze iglass engathi ubisi into yakhona athi bamba phuza la usho ngenkani futhi ngiphuze ngilale kulelo phupho futhi ukuphaphama kwami ngiphaphame
Shuthi ngilele kanje as if ngumuntu osesibhedlela ngilele nje ku single bed. Ngiyakhumbula inamashida blue lo mbhedo. Ngilele nami ngifake nje okusamsamaria yabo. Ngilele ngibheke phezulu. Ukubheka kwami phezulu ngiyabona ukuthi ashuthi urondo lo engu yabo because I roof be round. Ngisayicabanga kanjalo shuthi ngihlale kanje ngincike. Mangincika ngibona abantu bamile la la enyaweni zombhedo wami bamile by 9 labantu bame in lines of 3 phambili 3 in the middle 3 at the back bamile labantu bagqokile baphelele ubunyanga bagqoka ubunyanga ama seashells baphethe amashoba bagqokele libhaye kuthiwa yinjeti gqokile baphelele labantu ngizwe mina ivoice la eceleni kwami ithi wena uhamba uzufike lana nje ufuna uma wakho yabo ngimbheke lo muntu okhulumayo akangibuki futhi lo muntu wenze nje kanje inwele zinde angicabanga ukuthi ukhona umuntu engambona la emhlabeni onje ngisho yabona makuthiwa idlozi idemoni angibaphikisi mina abantu abasho njalo not in a bad way or anything akusinto ukuthi uma uyibona mhlawumbe ungayithokozela or inabo nje lokuthusa so lesalukazi lesine inwele zinde ziyizo lezi zimvalile ngingamboni lo muntu uhleli la uthi uma wakho akekho la awuzukumthola ke uma wakho la because leli la izwe labantu abangasekho leli yabo how okay athi lo gogo uyabazi labantu akhombe labantu abawu9 abamela ngiyababuka labantu ngithi hayi angibazi athi abantu bakini bonke laba mase sithi lesalukazi mina uyangazi ngimbuke futhi aliphakamisa ikhanda sihle lesalukazi mangingasho manje ngivume mina ngithi yebo ngiyakwazi ingqondo yami kulesalukazi mina ngibona ngithi mina ngiyakwazi wena ngibona uAntwami omncane lasibona yakubobaba ngimbona ngendlela ukuthi engazuthi ngiyayibuza mina ukuthi kanti omuphi unyaka la lo muntu esengaka yabo ingqondo yami isho kanjalo kanti mina ngomuphi unyaka la lo muntu useguge kanje ngithi mina yebo ngiyakwazi wena ubaphelile uAntwami osaphila omncane lasibone kubobaba avume ngekhanda logogo mase ngiyavuka mangivuka angeke ngisho ukuthi kwakubani because ukuhamba kwami ngahamba even abo la ngizoganela khona mina abakwazi lokho ngavuswa mina abantu lapha bangigcwalele bathi banama hours besama ukungivusa sure thelwe ngamanzi abantu nje bengiphila nabo beyibona futhi impilo yami ukuthi ngiphila kanjani nalomfana ngiyahlukumezeka yabona into enjalo cause there was a time ngi-1 cause i-31 zakhona kwaku right salala sixabana nje ngi-1 lapho bangudula lo mfana ngingqunu embhedeni sure engisa ngaphandle bazowangifikisa ngaphandle ungagqokanga njalo ngagqokanga lutho ngiushele nje kwasiza kona ukuthi kunebonda lapha and abantu ababezobona yilaba nje abawu2-3 abangapha next door okuyibo abanye ababekhona ababona ukuthi kwenzakalani ngavuswa mina lapha bam shuthi ukuvuka kwami lapha ngayitshela ukuthi ngiyahamba mina ngaqoqa ibag yami ngaqoqa impahla lezi engangikwazi ukuyithatha ngahamba nganginomntana umfana futhi ngahamba naye ngabuyela ekhaya ngashiya inote lapha naleyo ring ngayishiya lapho elokeza nje ubaby daddy wami elokeza nje khona ngapha kithi uza kanje mina ngiyoyifuna and mind you ayivelanga yaqala kanje lento kushuthi iqale ibe sekuthenini mina ngisakwazi angisaseyilo yamuntu oyahayo manje eCliptown ngama plastic yabo velayo sengumuntu oscarce othulile nje
kwaze wafinyelela ekutheni umama wathi hey uyeza angangitshelanga yabona mayifika umama wathola ukuthi ngondile ngibonakala ngumuntu ogulayo ongasadli angibuze kwenze njani umama umsuthu imtshela ukuthi mina angilali amaphupho okunye ngiyakubona nje kwenzakala emehlweni wami bengikwazi ukuthi ngibone into namhlanje yenzeke kusasa bese kungigulisa futhi lokho hayi umama kushuthi wafika ekhaya wathi wenzela wabizwa ugogo ngale kwakhe ugogo wami ube nendlu unayo namanje uyishile iseporiki angazi sineyazi indawo iseporiki yeah so ugogo kwakhiwa lapha neporiki kwakhe kodwa bewumuntu ukuthi ungapha kakhulu ngenxa yani yesonto ugogo wami bewumama omkhulu esontweni akukho bekwenzeka engekho yeah so my grandmother was 96 years sure yeah ezenzela ehambela futhi so umama biza ugogo ngale menzela itiye yabo sakumthoba umoya afika amtshele bahlala elangeni ngale kwakhe umama kababa amtshela ukuthi hey uyagula lo yamntwana uthi kanje ubona izinto ezisoso yabo athi kuyena ugogo wami hayi yangibona nje ugogo wami waye umuntu dramatic kabi sometimes athi lezi zinto lezi kaMahlangu hayi asikho lezi zinto kaMahlangu anqaba nje ugogo wami wathi akayisontweni kwaze kwafinyela ekuthenini ke mina ngibuye umama wangitshela ukuthi hayi uyanqaba ugogo wakho even though mina ngizokutshela iqiniso ukuthi mina ekhaya kithi zikhona lezi zinto yabo ubaba wanginika yonke information engidingayo ngifuna uqamba manga yabo kuleyo department ngiyambonga even though umuntu ongesiyena owakhe ngingasho ngithi owakhe ngendlela yobulwane because angiyazi mina lento ayiyo but kule department yokuthi angembulele ipast yakubo nokuthi kwakwenzakalani ngiyambonga ubaba wangitshela mthi hayi babe khona abantu ubaba omncane noma ubani babefika behamba ngeenyawo babe yinyanga yabo no Antwami naye wake wanginika ilight Antwami ke umuntu okholelwa emadlozini even though they are ZCCs wanginika ilight ugogo wami kwahamba alokuthi nje akayesontweni ngaye esontweni bangitshela kahle esontweni ukuthi wena noma singaze sithamba uqala yokwenza into zakini uthwase bese uyabuya sizokuhambisela zona ngamanzi noma sizokulahlela zona la ekhaya esontweni bangitshela kahle ukuthi wena uyinyanga impilo yakho yonke futhi na futhi wami ngasho ngithi ngiyisanusi I was born a healer angisisi sangoma angiliphuzanga ngaliphalaza igazi mina ngiyiphuzela amagobongo so bangitshela ukuthi ngeke futhi kuze kukhonakala ukuthi wena ubuye la esontweni asikho isikhala sakho la esontweni yabo lento isibalekwe kakhulu kimi of which angiphiki mina lokho ngithi nje akekho umuntu ophambukile bhuti wami bonke balapha esontweni so kuhambe ke isikhathi finyelele ekuthenini ugogo wami useyavuma manje ukuthi hayi because of ngiye lapha kuye ngimtshela ukuthi mina kunomuntu okanje yabona ngize ngavuma ngathi ngiyamazi ngathi ubaphelile anqabe futhi ugogo wami athi hayi ubaphelile mhlawumbe uyamphupha phela ngoba kanti uAntwami uyezwa lo olama ubaba wangena uNtomathi hayi magogo ngiyacela bandla ngicela utshela umntwana ukuthi ukhona ubaphelile waye wanti futhi waphosa lapha athi waye umamncane wakho ugogo wavuka ngizothini waba netemper nje encane wathi kwaku-anti kwakungasiyena umamncane kwaku-anti ubaphelile lo waye u-anti kagogo wami ugogo wami wakamthombeni yebo yize noma umama emtshela wathi ugogo wami azikho lezi zinto kwaMahlangu ugogo wami kwaMahlangu washa kula eshadele khona yena kodwa akazi ugogo wamasho ukuthi kaMthombeni kubo zikhona ngicela ukutshela bhuti wami ukuthi kithi I'm the last born yezizukulu zakagogo wami ugogo wami nezizukulu ezi28 sure I'm the last born nabantwana abawu13 futhi babe ngaphezulu kwalokho abantwana bakhe before abanye beshona I'm the last born yezizukulu yimo khipha idumbu ufaka idumbu ekhaya kanjani manje uthini manje uyawubona lo msebenzi owenziwa umuntu wesilisa ukuthi mhlambe nasi isidumbu
sicela uzosifaka isithakazelo kanjani akekho umuntu wazithakazela ekhaya umuntu uyasazi aphelele la ephelela khona yimo khipha idumbu ozifaka ekhaya so when usazi siphelele isithakazelo yebo kanjani spiritually kushuthi nami ngangazi to a point where antu asifundisa to a certain point angithi ngangazi ukufikela lapho until I went through spiritual journey sami. That's when yonke into ngazi mina isibongo sagogo samthombeni sonke akasazi ugogo washone ngasazi ugogo ngazi saka mahlangu esakamlo isakabo mama mami nesakanhlapho ngiyazazi nje ithakazelo sekhaya yeah so kwenzeke ke ukuthi ngisazi kanje leyo nto yaqala kushone ngisho ngithi usisi wami because umntana ka older brother kababami the firstborn yasendlini yakubo babami umntana wakhe wathwasa umntana ka baba omdala wami ngosuku lakhe lokuphuma entwaseni samncwaba yeah why kuningi okwenzeka lapha thina sasingazi ukuthi uyathwasa lo muntu kwakwaziwa nje ukuthi okay kukho konke ekhaya and mangithi wonke umuntu amazethi abantu abaphambukile yithi shemizukulu ngisho because osisi bami laba abanye ukuthi ubaba muzalana nobaba babo bayisontela lamasonto nje yabo lawa engisho ngithi abazalwane yabo kusathola imessage thina ku December kumnandi kusamanyelwe le yami indaba nami ngangiceda ukwenza umsebenzi lo wami ukuthi sengiyalivuma manje idlozi shuthi kwangena imessage ekuthenini hey umuntu okanje uyathwasa ucela usizo ukuthi kufuneka imali yayidlula 80,000 nje into ayezifuna la muntu ayemthwasisa bahlanya ke usisi wami hey singazi thina yabo into ezinjalo asazi nokwazi sesotshela sesitshelwa shuthi kahle kahle lento ifakwa hey thina kithi sibaningi angifuni ukutshela manga singagcwala le dropper nje uyazi kithi makuumncwabo kunalento ukuthiwa umndeni uphaka endlini owakithi sima iline isuka endlini izishone ngaphandle family yodwa leyo line sibaningi so kune group la eyama cousin ngaphuma kuyi under circumstances ukuthi ngase ngikhethiswa mina ukuthi ayikhetha ukuthi wena ufuna ukuba kweliphi side ngikhethiswa ama cousin yabo ngaphuma kuleyo group kodwa isakhona namanje leyo group ama cousin wami nje maningi angeke ngithi wonke because asikapheleli lapha kuleyo group kodwa sibaningi yapostwa lapho le nto ukuthi umuntu okanje ucela usizo into ezikanjalo kuhambe amavikinyana mhlawumbe ngizothi 2 nginamanga kwakungasu December kwaku before December because lento yomncwabo yenzeka October lo muntu wangcwatshwa ngeSaturday kwakumele aphume ngayo entwaseni kwakuyi birthday yami it was the 28th of October ushona kanje kwathi hayi usesibhedlela wayebona lo muntu wayekwazi nje wayebona beyond waye strong wathi hayi uyaphuma shuthi yaqala nje inkinga nogobela wakhe yabo kwangqugusana into ezinjalo kodwa inkinga ayilapha ukugobela bangena esibhedlela usisi wami mangithi usisi wami kanje ungacabanga ukuthi si close ngangamdlula mina edrobheni sasibagcine kudala ngiyacabanga bas disown singazi yabo because sasibagcina kudala labantu sasingadlulana nje khona la so wangena esibhedlela kwathi ama tonsils wabiza meeting khumbula kwami kahle it was 3 years back wabiza meeting usebhara usesibhedlela thizeni ngathi ebhara because wayengekho ebhara wabiza meeting ngaleso sikhathi angazi kwayabani mina bamfice ngasakwazi ukukhuluma sure ezosho lokho wayefisa ukusho ngaleyo meeting leyo bathi wayenenceba nje ikhanda la washona samncwaba ngalo Saturday mina I wasn't warned yabo ukuthi hayi uma ufika lapha kuzokwenzeka okuthize mina afika futhi late ngifika lapha ngithola abanye omama abawu2 lo omunye uyisithunywa mina kahle ngiyisithunywa ngisebenza ngesithunywa iphika yabo so this lady ugqokile ikuphi la ufika khona eValley emzini okay ka baba omdala wami okay omdala kubaba ifirstborn yakubo baba ufika lapha ngumuntu mina onedondolo lamakhehle mangihamba nje ngiyavunula nje ngiphelele
ngigqoka into zami nje ze spirituality. Mangifika kugcwele lapha kugcwele bona labantu abagqoke njengami kanje because siyahluka ngeke ngithi kugcwele izangoma or inyanga but sigcwele bona nasekhaya endlini futhi phakathi kunabawu 2 ababiziwe la angazi mina ukuthi babebizwe ubani specifically abasedlamini babizwe ukuthi abazosebenza isidumbu mangifika ngathi labantu bayathuka yabona abatshelwanga ngathi ukuthi hayi ukhona umunye nje la ekhaya bangibize futhi mina bangitshela ukuthi hayi thina siyathuka ukubona ukuthi kunomakhosi la ekhaya yabona bekungafanelanga siqala umsebenzi kahle onjengalo ukuthi asilokhuzananga asazanga ngawe so okay bangicacisele ukuthi kuzokwenzakalani kuzosetshenzwa la sebesebenzile kodwa bona okay fast forward to i-funeral Friday manje ngifike ngayizolo i-Friday namhlanje siyangena isidumbu nasingena isidumbu ngicela ukutshela ukuthi babami obhuti baka babami nje angifuni ukumbala antwami umuntu owise khona izinto azaziyo labantu ba isithakazelo ngisho owakabantu bhuti mayengane event eLimpopo event and then masiqhubeka like ngizothi the second claim Rankodolo. Yes, that's how far they can go. Okay. Yeah. Ngasho mina ngokwamahlangu so bebazosho ukuthi mahlangu Mdungwa Msiza Mphahla. Yebo phelele lapho. Okay. So kube nalento leyo ukuthi ke hayi bamlande futhi le inyanga kugcwele isiphithiphithi angifuni ukutshela manga hey evali kuyathwaswa bhuti wami. Ngathi bayivuma izibona lento. Abantwana abancane lapho yabona no 16 years lapho. Kugcwele bamlanda le emotionary ngenyawo lo muntu bafike bambeke egateini bayamvula yenziwe izinto lapha nje kubhizi nje kuthiwe kena kufuneka umuntu ozomfaka ubhuti wami wazi inhlakanipho yakhe ayisezandleni ngisho angifuni ukuthi wayenjani ubhuti wami wayehlakaniphile ngendlela zakhe but not ngalendlela lezi iwisdom spirituality wisdom yesikolo iwisdom yezincwadi wayenganayo leyo nto le iwisdom yakhe ayila wayekwazi ukwenza umsebenzi wezandla kuthiwe angeke ukwazi ubhuti wami uthiwe ngomkhulu ubaba ozala ubaba usanyana kamfake yabo asho nayo uthi mina ngisazi thakaze nangumuntu osaziyo okay kube yilokho ugogo wami uhlele ematrasini akathandi futhi because ugogo wami wahlukunyezwa nje umama lo mntana oshonile ukushuthi ngisho ngithi uma esixoxela ukuthi wahlukumezeka ngaphansi kwempatho yakhe okay ugogo wami athi ufihliwe uzomfaka hayi nami yabo ngibe nalento ukuthi hayi gogo athi ngithi uwe ozomfaka hayi angina choice ke bhuti wami khuluma umuntu omdala hambe ngiyomfaka ubhuti wami usisi wami lo nobhuti wami ula emva kwami baba ukhona baba omncane nje ngithi bayasupportana ngithi noma kungaliwa kanjani kungazwanwa kanjani kodwa angeke ukubone lokho labantu bayaphumelana bayahambelana bayasupportana futhi kakhulu ngamfaka ke lo ngangiqala ke lapho mina okay ngangaqala ukufaka umuntu yabo but ngangiqala ukumfaka ngaleyo ndlela leyo ukuthi engenza ngayo yabo ngize nami sengigcine ngikulela zinga lesithunywa sami ukuthi siphakame manje sivuke sesiphakanyiswa manje yile siphithiphithi mina bhuti umuntu ongasijwayeleke azange ngisijwayelanga mina isiphithiphithi kakhulu esingazathi isixuku isiphithiphithi engisijwayele ama poetry sessions performances izinto ezinjalo lapha kwakwenzeke enye into babeguqile lana angazi noma uyazi ukuthi kunokuvukwa idlozi ebese kunokusamona idlozi babesamona idlozi laba bantu babelibiza yabona nje ukulisukela lo yabo izinto ezinjalo shuthi balisamona laze lafika mawukuthi into engayi experience le uzubone manje ukuthi hayi abasayenzi manje lento isifikile bamvula lapho engakabona ngisho umndeni bamvula benza nje kuguqiwe nje kuyaphithizelwa ngamadolo futhi baningi and incane le ndawo esikuyo le le ikamera le kodwa indlu kaBaba umdala yinhle inkulu futhi angifuni ukungasho angifuni ukusho ukuthi kwenzakalani ukuthi angahlali khona okwakhe lokho because bekahlala nogogo lapha ePoriki
uhambe kufinyelele ekuthenini sekuyashona manje ekhaya sekuyimi lo onale responsibility okungekho futhi umuntu ongibuzayo ukuthi usizwa kanjani iyasinda lento angifuna ukungasho ngimncane mina for lento le ya kuhamba iminyaka kungcatshwe khona lapha ekungcatshweni kosisi wami ngicelwe mina futhi ukuthi ngicelwa kanje sengiyifihlile lapha ne uthi hayi wazomkhipha phela useyamathuneni hambe ngiyomkhipha and futhi mangimkhipha kunezimo lapha phambi kwami ukuthi abantu ababona bangangifakazela engiyibonayo ukuthi ngazi ukuthi nami manje kuvuka nje enye into ikhona lento ye-dust ekivuke kuvuke leyo nto leyo kunethe kushise kwenzeke yonke lento le mangimkhipha kuze labo sisi abawuthula babathi hayi sicela ukuthi ungaye emathuneni manje uzohamba nathi sesibuyela sesiyosebenza ngicela ukutshela ukuthi ku spiritual journey sami in this 4 years angizazi ezinye izinto mina ngazi ukuhlinza lapha la ngilapha khona ngikwazi lokho ngikwazi ukwenza ngenxa yezimo ezithizo ukuthi kukhona izithunywa zami nedlozi lami ezingakafike ekukhanyeni ezingakahlambuluki ake ngisho njalo ngesimo semali ukuthi uyazi mawungenwa idlozi but wami ungenwa amadlozi angafani khona idlozi elingenayo so mina nginomdliwa omningi umdliwa yileli dlozi lokuthi la shona likolota abantu la emhlabeni la shona lona mhlambe amanye mhlambe ushone rapeile umuntu wakhona ehlukumezile abantu leso sikoloto sesikuwe manje ukuthi usibhadale usikhokhe ulicleanse lo dlozi so mina nginalelo dlozi that's unfair mos very unfair and akunamuntu onendaba ngicela ukutshela ifamily in this spiritual journey whoever okufundisayo uyakutshela ukuthi you are alone unga expect usizo lomuntu so manje musungenwe uloyo muntu lo ukoleta abantu kumele ubalande labantu bakhokhela cha kumele ngilihlambulule lellozi ngicleanse okay lize ekukhanyeni angithi limnyama phela la shona nobumnyama balo thola ukuthi wayeshaya wayehlukumeze abusive yabo nje esile nje umuntu wayesile kahle kahle emhlabeni and mina in my case lo muntu akangenanga idominant like imikhehla ngiphethwe ikhehla mina ngumkhulu kahle ngingasho lo muntu udinga inkomo izinto ezinjalo yikho abantu bengafuni indaba zihlangene namadlozi nje kuningi so leli khehla libuye lathwetshulwa futhi yebo la nenhlanhla so lisebenzela lo limsebenzela emndeni angazi mina angizwe ukusho kuningi kodwa idloze ukuthi lithwetshuliwe yeah so manje baliyekile la belikhona ukuthi lisukele lize kuwe isebenza kanjani yintsha yonke okay angithi mina ngumntana ozalwe embethwe vele abaphansi so I was born nginazo vele into zami ngizalwe ngifumbethe ezami izinto yeah I was born in that bubble okay yeah and I was draped by umbilical cord so for ngasho ngithi for abodokotela besilungu it's different and then explanation yakhona and then it's different from spirituality okay yeah so nami ngihambe ngathola umama mina umuntu wayesho ukuthi hey wena mhla uzalwa wawurolwe ilento le ngangithi ushonile yabo hayi kwakuyi risk kanti no kwakufuze kube njalo mangithola mina ukuthi no abantwana abazalwa bembethwe labo yabo so ngazalwa nento zami kwasho khona ukuthi lezi zasekhaya bayenqaba abantu basekhaya bayithandela isonto leli la so konke lokhu okunqatshwe yilabo abantu laba kwaza kimi mina nginezithunywa eziwu7 kodwa mithunywa kuphela ngifuna ukukhuluma ukuthi amathambo mhlambi noma ubunyanga ngikhuluma ngezithunywa prayer warriors abantu ababethandaza abashona abathandaza la emhlabeni isithunywa umuntu owashona ethandaza ngalendlela yokuthi umthandazo wawumsebenzela mina umthandazo ongisebenzela ukuthi ngifike la namhlanje yabo ngihamba nje futhi etaxini ayiphelele imali yami yokugibela nya explain nje la etaxini say driver mina ngishoda ngecoin noma ngibuya futhi ngisazoshoda ngecoin kodwa ngiyafinya ngenxa yomthanda yomkhuleko so ngiyabelieve ukuthi ngangenwa yilabo bantu labo ababethandaza kakhulu okay and then ngase manje nginalo lekhehla lesikhwama yabo yili dominant yilo kufuze kube limela and uyazi angifuni ukuphikisa lokho because
mina I think ngiyazisho nje my voice, i-appearance yami iyasho ukuthi lo unali ikhehla umntana ephethwe ikhehla. So kwasho khona ikhehla lami alihlambulukanga. Sengibhekwe izalukazi zami manje lezi ezazikhuleka. So I'm someone who wears amaduku and capes iphika. Amabhidane othandazayo hamba kakhulu amanzi butami. Isithombe sami esiningi ngisemanzini, ngisentabeni, ngisemahlane yabo izibeni nje ngihamba indawo enjalo. And ngiyangisebenzela. In terms of prayer. Yabo. Okay. So okwamanje ngisagcishe lapha emkhulekeni. Sure. And then you were actually just to divert you back to our storyline, because I remember you were telling me ngomncwabo vele ukuthi nanokuthi so you are forced ukuthi ufake abantu ngiyacelwa yabo ukuthi hayi okay sicela ungayi emathuneni manje njengawo wonke umuntu oyayo oyongcwaba. Okay. Uzohamba nathi. Angifuni ukuthi ngikhuluma kabi yabo ngoba angazi iyohamba ifike ephi le podcast. Kodwa ekuthenini asingahambi kwaba nalento egqugquzela o-aunt bambo uthu laba abasontayo ukuthi nabo abasahambi bafuna ukuhamba nathi sesiya lapha. Okay. Ingqondo yami ithi yazi nanoma phutwa ngeke ngisho ukuthi ubuthakathi bendlela embile kodwa kwakuyothakathwa lapha. Ilento bebe isho yokusebenza isidumbu yini. I don't believe ukuthi kwakufuza ukuthi ngoba nakho be abantu besonto kwakufuza ukuthi babe lapha. Saphathiswa umuthi lapha. Nami nje ngiqala ukuphatha umuthi ngalela langa ngingaseni umuntu osebenza ngomuthi. Ubuya phi umuthi? Okay, angithi kuthiwe ngingahambi ngiyasala ke kuthiwa hayi kuzokusiza ukuthi udle yabo. Kuze kwehle ukudla ke because kude nalakiwa khona emathuneni so babezobuya vele sekwehlile ukudla. Ngidle ngehlisele ngalokho sesihleli lapha nalabo esingahambanga nabo. Ngendlela esibaningi ngayo kithi ngitshelile mas baningi abantu abangahambanga. Sihleli lapho silinde ukuthi kubuye emathuneni. Babuye after i-hour babuyile sekuhamba thina. Sahamba ke yimi uyilo bhuto driver ukuthi uyingane yalapha ekhaya umama kodwa hayi kababa omdala wami. Was driver lo abhuti ngemoto yakhe. Driver kanje siya lapha emathuneni sino abantu bama bawu2 nalabo sisaba u2 basedlamini. Lo omunye uyinyanga le ethambo ushaya ithambo uyikhehla ke naye kodwa umuntu esifazane. Lo munye uyisithunywa nje usisi omuhle nje isithunywa. Unomntwana lapha. Umntana wakhe nje ukaningi lapha ekhaya. Yabo? Ngiyacabanga kwakuTsepho umntana khona. Umntana wakhe waphuma phansi kwesitimela. Sure. Survive. Sure. Yize noma waqhwala ngendlela aqhwala ngayo kodwa indlela ekuthiwa le yanto eyayimbi ngayo kwangamelanga phile yabo kodwa waphila. Umntana walesithunywa ke sihamba nabo ke siyafika lapha emathuneni ngaguqiswa ekhanda ngaguqiswa ekhanda waguqa lo munye ngapha baguqa abantu bamboyithu ngapha lo munye waguqa ngapha yabo shuthi umzimba ilama side out2 waguqa ngapha mina ngaguqa ekhanda lo omunye usisi waguqa ngapha siyemba la umgodi thizeni nje siphethe amakhandlela unalithi into ezinjalo nje zokusebenza leyo nto le ngiqala ukubona ngalelo la siyasebenza la siyafaka lo muthi siyathela umuthi la esandleni babeke phansi ke ama badge ngaleso sikhathi kushiwe angazi ukuthi bawabeke nini ngalelo langa noma vele babe ngasawafakile nganganakanga nje into eziningi kodwa abantu ukuthi abawabeki phansi. So ukhatha lento le iyenzwa yina bomndeni. Yes. Ni nabo sisi laba bawu2. Okay, ni ubani onikhombisa ukuthi kumele nenze? Yilabo sisi ababiziwe la ekhaya kuthiwa sicela nizosebenza la ekhaya nakho kushonwa ngendlela esingayizwisisi. Okay. Because nangendlela ugobela loya wayefuna izinto zenzeke ngayo wayefuna imbuzi enye ihlatshelwe ngaphandle kwejaridi. Yabo into engangi understand ukuthi umkhokha mina leyo. Umkhokha yini? Umkhokha
shuthi njengoba sasingcwaba usisi kwakuzoloko kushona siloko singcwaba into elanda abantu emndenini umkhokha kwakumkhokha lento eyayifuna ukwenziwa ile yanyanga ukuthi hayi akuthenga imbuzi ezithu enye izohlatshelwa ngaphandle ingadliwe enye ihlatshelwe phakathi ejardini kwanqaba ngazi kwanqaba bani gogwami noma ubani ekhaya bathi ayizukwenzeka lento kodwa nalabo sisi basho ukuthi ayikho into enjalo bayosebenzile vele ukuthi labantu into abayikhuluma ingazweli ingeyiqingali phelele khona la mabethe hayi kubo hayi because inyanga zinayo lento ukuthi mabekhuluma nawe uvume uyabo so bese basebenzile labantu silapha manje emathuneni siyaphiwa umuthi wawubomvu nje umuthi wakhona siyaphiwa esandleni kuthiwa la ugubhe khona uzofaka lapho kunane ekhandlela lapho yonke into wafaka umuthi lapha sesiyakhuluma ke manje sesiyavala ngithi sesivalile imigodi le Thiwa manje ayikhulumani ke manje mvuseni kahle lapha sizovusa umuntu ahamba yolwa lempi le angayiqedanga la angithi kuye kuthiwa butwa umuntu ayeshone ngendlela engeyiyo fuze ayilwele ukuze le ndlela yakhe ingabuyi izothatha omunye la emndenini so uye uthethiswe kuthi usile uhlulo ukufa yabo umuntu nje ushonile uyamthethisa umuntu oshone ngendlela ongayilindelanga nawe so siyakhuluma lapho ukuthi vuka manje uyolwa yabo uyolwa nalabantu abakuthathile wena because lo muntu wayebiza meeting sizozwa ukuthi kuyenzakalani kahle kwakuumuntu manje ungasakwazi ukukhuluma ilimi ligcwele umlomo manje akasakwazi ukuthini washona ke kanjalo wathiwa imvuseni ngicela ukutshela ukuthi kwaphuma ijuba la ekhanda la ngangigubhe khona ngase kuvalekile kunje kwaphuma ijuba lapha landisa liphuma phi underground angazi mina bhuti wami khona nje la nje emhlabathini esithubeni la hayibo la sasivale khona sifakile imithi nani sesikhulumile ngithi ukuthi hey vuka manje hamba uyolwa yabo ungalali la and mind you akekho olalela omunye lapho wonke umuntu ukhuluma lokho akafuna ukukhuluma uantu wami unawo amagama ke unawo ukuthi athethisa umuntu avuze uyakwazi nje yabo lezo zinto ezinjalo lapho umijuba lapha athi ayisiqedile linjani limhlophe pure white lawa as white as those doves about the rented doves at these funerals lately banoqasha amajubu yabo njani ndize nathini nje when that happened I mina angifuna ukuqamba manga as umuntu understandayo ukuthi mina vele ngikule jeni i-confusion yami yayilele nje la ku-aunt bami yabo ukuthi bazizwa kanjani yabo iyabasindani lento noma mhlambe hayi but u-aunt wami umuntu o-understandayo amadlozi ngisasho lo ulamu baba so ngicabanga ukuthi kwamsinda kakhulu yena because aunt wami umuntu ukuthi ngikhule mina ahamba nami emanzini lapha nje ngiyakutshela nje ukuthi mina ngithi dead end sasingena lapha kulowa mhlanga amanzi asase clean manje akusangene ikheli because amanzi sewangcolile singena lapha noantu wami to a point where sake sangena walokeka amadolo ngisamncane so uyawa understand amadlozi umuntu ophuphayo naye lezo zinto lezo kodwa still usabambelele lapha esontweni yazi bayabambelela kithi yize bazi babatshela ngiyacabanga nasesontweni bayabatshela ukuthi kodwa nina nayi lento kumele ngabe niyayenza baloyal laba bantu lapha so lapho make ijuba kwahanja kuthiwa shuthi umsebenzi uhambe kahle ngisho ngaleso sikhathi into ejwayelekile ukuthi yenzakala vele mebenza hayi mina kimi bekumshophi yabo considering the fact that spiritual journey sami si different mina so far because ikhehla lela ngalisebenzisi into nje ikhehla langicela yona mina iBhayibheli nedondolo lekhehla so sambeke hawu ngithi siye ekhaya mina kusadlulwa kunomfula omkhulu ngiyacabanga umfula omkhulu around hayi not eValley kuphela kuyo yonke imifula esinayo around thina yiwo omkhulu iligwa kunomfula ekuthiwa iligwa ngapha eValley mkhulu lo wamfula saya lapho sahambisa izinto lezi ishuqulu lezi ezakhe zobunyanga lobo bakhe emanzini kumele sizihambise ngamanzi kuyekuthiwe imithwalo yesanusi noma yenyanga ibuyela la yayiphuma khona
mina umuntu onayo experience yentwaso yasemanzini ngiyazi vele ukuthi into zomuntu owathwasa ayishiswa zibuyiselwa khona la kulabo ababhilongayo. Yeah. Ngokutshela ukuthi masifika lapha umfula mhlambe simila thina nawo amanzi lapha la kule carpet. Ziyahanjiswa le impahla laba esinabo sisonke siphelele nje nalabantu ebesinabo emathuneni. Bayaphosa nje le impahla ayihambi namanzi lozi nje bhacala emhlabathini. Yabo ngicine ngibona ukuthi okay sengithwalisiwe mina okuningi engasafuni nami ukuthi kube la emahlombe ami ngangena mina lapha ayihambisa lezi zinto lezi namanzi. Kukhona okwenzeka lapho sabuye sageza khona lapho kulo mfula kodwa ayithi imfula ihlukene lapha kunamanzi kunesiziba lapha sageza angazi mhlawumbe yamthuso anti lento because wababaza nje setshela ubabami okungenza ngicabanga ukuthi konke lokhu kunomthelele ekuthenini mina ubaba ngizonde. Yeah. So iqala lapha inkinga sidlule kule umncwabo loyo sibuyele ekhaya siphile nje nakho lo ukuthi ngiyathukwa mina ubaba ngiyawonda mina kule journey yami ngawonda azi noma uyazazi izitulo lezi zabantwana ezinokuba yellow zibe blue kodwa zinama armrest kanje neimbobo so ngalingana kuleso situlo somntanami indlela engawonda ngayo ngiphakathi kwentwaso azi ngagula kodwa ngahlangana nomunye ubhuti umama wangithwala umama wayibeka phansi ibhetch every single time kumele ngemanzini wayela entabeni wayela yize noma emela khona kodwa wayalo ehamba nami mama ngisupport nje yabo kuze kufikelele ekuthenini sengiyakwazi shuthi idlozi liyakunika lesibindi sokuthi uyahamba manje uyi1 uyemanzini no yize noma kuthi kubabazwe ukuthi lawo manzi athusa kanjani uyafika lapho. So umama wangithwala mina kuze kufikele ekuthenini sihlangane nalomuntu lo omunye ubhuti nje wangaphandle lo bhuti wangimisa yawasimisa noma umama kushuthi waye nalomqondo ukuthi lo bhuti lo ufuna mina wahamba nje distance yana wangilinda lapha wathi lo bhuti ngibona umama uyahamba kanti naye bengimfuna ngamsondeza ke ngathi hayi nawe uyafuneka umama wayenalento kufa iside elele last year and angazi this year angikambuza ukuthi le nto yaphela yashabana nomusa senayo efe nje iside ngazi umuntu ozobanjwa istroke akhulume ngalo yonto lo bhuti athi hayi mama wena ngikusondezela indaba yokuthi ngibona uyafa iside ebusuku mawulele ahlambuluke kumama avume ukuthi hayi injalo athi ke nabheke kimi lo bhuti athi hey mntanami uphu baba wakho ngithi mina ubaba athi ngisho ubaba wakho lona imshiye lapha endlini lelo mene lelo yabo asho kanjena nje maceda nginika inamba ngisanayo inamba yalo bhuti enxa yokuthi ngangazange ngiyisave efonini ngine ama journal mina engabhala kuwamaphupho nje so ngayibhala lapho ku journal lo bhuti wathi angibuye kuye sabuyele ekhaya nomama wahamba isikhathi mangicabana nobaba ubhuti wami wayenomkhukhu ngaphandle mina ngenxa yokuthi ngashiya umuzi lo ngihlala kuwo ngase ngilala phansi kweroof kamama nobaba and then nginakho ukuthi ngithenge amabhande sengizothenga amazenke ngizakhele wami ngaphandle so sasixabana kakhulu nobaba so lo bhuti wakuveza ukuthi wena fanele uthandaziswe kakhulu abazali bakho yabo bakuthandazise nje kakhulu umama owayengalali ingelosi yakhe futhi yena uyaphapha umama ebusuku athandaze engalali umama engithandazisa ngamtshela ubaba ukuthi ngangamtshela ukuthi kuthiwe ungithandazise yabona ngathi nje ngicela ungikhulekise wabhonga lo yamuntu ungazithi ngicela imbuzi ngathi ngicela ungihlabele imbuzi noma ungihlabele lenkomo yomdliwa wenu ngoba phela akuso wami lo mdliwa mina lo engithwaliswe wona umkhulu wakhe lo othwele lo mdliwa ubaba ozala ubaba wakhe uye lo mina ongene mina so alwe ubaba angithuke athi I'm 64 years of age I quote amagama wakhe and exactly like this in English wangitshela in English what I'm 64 years of age umuntu nomuntu akayikhulekele washo kanjalo ubaba wami ngatshela ugogo wami
ngikhala weza ngalugogo amadondoloza weza wathi how ngize ngibe ngaka ngina 96 angaze ngaye ukukhulekela uyikhehla ungaka wena mawuthi una 64 nomuntu akayikhulekele usho ukuthini ingane uyibona ukuthi iyaphalala ingane iyaphela wena awufuni ukuyikhulekisa kodwa naku ubaba uyaprofita esontweni yeah umoya wakhe yena wavuleka kudala waprofit bami esontweni wathi angikhulekele ubaba yaphenga futhi ngayiyeka nje lapho yize noma week after week bekuvuka ama fight wepha ubhuti wami uzophuma kwakhe ngiyamuzwa futhi mayephuma because wayekhuza umnyango mayekwatile ubhuti wami bengena sekathi ufile lo baba lo wayengafune kwazi ukuthi because wayemazi ubaba wayemazi sure izothukana ubaba ame nje phakathi in the center of our yard uzothukana lo baba lizothukana lela khehla lize lisho ukuthi ngiyayisola ukuthi ngangibelani nezingane mina ubhuti wami wayengilwela ethi ngizokuhlabela imbuzi ungasabi ngizokwenzela lezi zinto mina ngicela ukutshela ukuthi August 2024 ngi-31 no what's the month before August July 2024 ngi-31 ubaba wakhipha amagama ukuthi ngathi ungafa intanga zakho zikuthole esho ubhuti wami elwa nathi sobabili washona ubhuti wami ngakusasa shucks he was 29 years sorry man angikho ubhuti wami ngiphumile ngeke ukukhazini yami lapha eDevland ngiyomchina ngiphume nje yazi ngisho ngithi ama-hour shuthi ngiflathele nje besigula iviki la khona lapha besigula ekhaya bekugula yena ubaba futhi kakhulu to a point where ufihliwe lo antwami usisi wakho omdala wamlanda wathi akeze wayesanamalanga mhlambe 3 days alapha angazi angikhumbuli kahle wathi akeze azomisa edoktheni because uyagula and ugula ngale nje ukuthi manje ulala phansi yabo wamlanda ulandwa usisi wami lo ngithi wangithwala mina lo muntu ngemoto bamlanda ke ngiyacabanga walandwa umkhunyana kasisi wami azingangekho bamlanda babemlanda wahamba ke waye Alexandra lapha ehlala wahamba nje amalanga abe ku2 noma 3 mayahamba mina ngibuye kusho ukuthi ivolunteer yami ayilapha eKYP la ngangikhula ngi-attenda as tutoring nani so i-volunteering yami ngangiyenza lapho ngahamba ngaya khona lapha ukuya khona lapha it was Wednesday ngifike ngihlala lapha emasimendeni ngiphethe phone yami kanje ngiloko ngiya-update la sengizoqala i-computer ukwenza i-course ye-computer lapha kule ndawo ngibone nje ubhuti wami ame la nje phambi kwami athi hey mntwana ubhuti wami waqashwa ku-Green Beans okay wayezoqala ngakusasa Friday washona Thursday yeah so wayezokwenza i-proof of resident on Wednesday athi intwana usho kimi uthi intwana ngithathiwe yabo ngizokwenza i-proof of resident wayethathwe nje nakule contract yafike yamosha lapho wayethathiwe nalapho so uze physically yes uze physically uyaphila Wednesday it's Wednesday i-31 July 2024 angithi hawu ntwana hayi siyabonga yimlo afika ngene lapha ku reception ayenze lento akayenzayo uthi abuyele ekhaya umama uthi ubhuti wami uqale Wednesday ebusuku ukuzwa lezi zinto akayezizwa inhlungu lezo yazi kuhlukile nje angazi mina ukuthi ngibelieve ukuthi ubhuti wami bulawe yini shuthi ke on Thursday ngivukele eDevland mina kasisi wami ukuvuka ngishuthi ngivuka ngiphuphile la and senginje yabo and lo muntu engimvakashele naye ungithathe ngoba I was suicidal ilento yalo ekhehla leli kumele mina igezwe yimi ngiyoyithatha phi mina imali so kahle kahle mayesho ubaba ukuthi mina ngahlolela ubhuti wami because ngalelo langa ngangizoyibulala mina so kwenzeke ukuthi samathi ayiwoza yabo because babe sebengifonela sengicime nefone sengiyithengile nepoison into enjalo nje
ngalelo viki ngisho ngalawo malanga uthi ubhuti wami wayengasibuke emehlweni yabo. Kwenzeke ukuthi on Thursday ngivuka ngiphuphile la ngiphuphe ngiyibuke esipilini mina esibukweni. Ngikhale mangivuka cause I know how bad this dream is. Ngikhale umamkhulu wami ngithi umamkhulu ke ngoba uthathwe ubhuti kababa omdala. Ubaba omdala kababa babe close futhi nobaba. Ubaba wala cousin wami cousin wami ongithathile. Asho ukuthi ayilibi lephupho silikhulekise yabona. Ngine client mina engizoyiqhina. Iclient yakhona umuntu iwani yabantu engithi mangibahlonipha ngibabiza ize noma ngekho omdala yabo. So ngiyochina ugugu lapha emafletini eCliptown lapha eJoshko. Ngizumeke ekseni ngo7. Ngizumeka ku counter kasisi wami ku kitchen counter bengihleli nje kulama high chairs. Ngizumeke ukuphaphama kwami ngithi ithi ngihambe once ngisengikhathele nginalento yokukhathala nje. Ngithi ngihambe ngiyochina lo muntu lapha eDevland ngihambe ngiyochina lo ugugu lo wasemafletini. Ngikhula nje naye ayibona le ndaba yama plastic eyishuqulu yibo labantu engikhulela phambi kwabo. Umamkhulu mamncane nomamkhulu oka former best friend yami. Ngihambe eTaxini fonelo usisi wami omdala kulo engikuye mina engilapha kuye eDevland. Usisi wakhe but cousin ngimi but ngoba siyazalana ngobaba sinesibongo esifanayo. Usisi wami vele. Usisi wami afoni. Isimanga leso usisi wami angifoneli. Yabo. Athi hayi ngicela ukuthi uze ungabusaya ku client. Ngicela uze umama wakho uxakekile la. Ngitshe usuxakeke ngabantwana yabo. Ubhuti wakho akekho kahle. Ngicela ukutshela ukuthi ubhuti wami akaza agule. Ever akaza agule ubhuti wami. So nginalento leyo ukuthi mhlambe iflu kodwa ikhona lento esindayo makuthi uloko ufonelwa umuntu ongavamisanga and uloko consistent uyakufonela nje. Kwangazathi udriver angahoqa kancane lapha elokhu ku steering drive mina. The way ngangifina ngathi ungenzela kancane ngakhona ngaze ngehla itaxi yakwazi ukuthi ikehlise ngasesporweni. Ngehla kusekele mina lephezulu ngayigijimela. Nyapi senyasaba ukuye ekhaya same time ngiqala lapha emafletini. Labantu abasemafletini ngibajwayele abantu ukuthi nabo bake bangithwala ku stage thizeni sempilo ngake ngaphila kubo ngahlala kubo futhi. Ngifike ngithole lapho umpho ingane yalomuntu engangiyomqhina. Ngithi mina nakho kuthiwa ubhuti wami uyagula. Athi hayi suka akaza agule lo muntu loyo. Mhlambe iflu yabo. Kodwa kunalento ethi gijima mangisuka lapha ngizobika la ukuthi utshela ugugu ukuthi hayi angeke ngisakwazi ukuqhina namhlanje. Gijima ngibuyele emuva ngiyale kithi manje ngiyojump esport. Lapha kwaqala enye contract lapha yayilungisa isporo yagubha omunye umgodi nje omkhulu. Mawuhluleka kwakufuza ukuthi ugibela ama steps ngawujumpa lo mgodi. Ngenxa yokuthi mina mangiza ngigijima ngithola ukhazini wami umntakantu wami okuthi lo ngithulama ubaba. Lo sahamba naye lapha emathuneni. Ngithola umntakantu wami umfana nomuntu engangithi mina umngani kabhuti wami omkhulu. Yabo yize noma bekunama rumors ukuthi ugay unjanjani ekasi kodwa bekumngani kabhuti wami omkhulu. Ongimangazayo namhlanje ukuthi angangijikela kanjani alazi iqiniso le rape yami. So uGuy ngithi ngiqhamuka mina angiflathele abhekele ukhazini wami lo asalamile kanje ngibuza ukhazini wami because lo sengiflathele engimjwayele ngithi ngizombuza. Athi ngithi mina Sipho ucake futhi imizakhe ngithi cake kenzakalani? Ngosanyana athi hayi hamba uyibonela. Yabo bamile lapha ngathi kulindwe ambulance the way sing understand ngakhona lapha ngase Soweto hotel. Okay. Ngeqe le yambobo le abantu bangibhekile njalo ngigijima. Lapha buqama manje kancane ngiyabona man ukuthi hayibo nangu lo muntu oyengifonela ukithi eJaridini lo muntu akafika la ekhaya. Ngicela ukutshela ukuthi kwagcwele abantu lapha ngibabonanga mina. Lapha eJaridini lakithi babe khona abantu abasebakhona into nje ukuthi ngangiqala ukuyibona ukuthi abantu bayafika isidumbu singekathathwa kodwa ke wenzeka kithi. Mangifika mina
fika ubhuti wami ulele lapha anginakile nokuthi ubhekiswe lentshonalanga ubeka istina lapha einyaweni anginakile yonke lokho into engiyinakile iyi1 ufudumele and futhi uhlanza into emnyama ngifike ngimbambe ke mina isandla ngilo ngiyayisula lento iyayiphumela lento ngilo ngiyayisula bayangibuka umama ugogo naye usisi wami lo yilo engifonela ngiyacabanga ukuthi bayebuka ukuthi lo muntu unakho ukuthi yabo lo muntu because bathe balinde ambulance phela sayilinde ambulance kwabeza labantu laba angazi igama nali liphumile laba bafike bambheka umuntu ukuthi ushone ngempela yabo bambeke lezi zinto lezi ezimhlophe ngathi yama cable lezi bambeke lezo zinto bayenze konke okwenziwayo shithi mina ngangilindele ukuthi bazothi hayi uyahamba esibhedlela ukuvula kwakho umlomo lo wabhuti ngangilinde shithi ingqondo yami yase register lawo magama lawo but instead wathi lo wabhuti he's no more I wept that day butwa I wept kwaze kwaphela izwi ngikhala into engapheli bangahamba futhi ngaleso sikhathi kulindwe manje ubaba usuka le Alexandria lethwa naye lokho useloke efonela endleleni ukuthi how far ngiyacabanga naye kwa register ngaleso sikhathi ukuthi kunento wrong bafika ubaba naye past 7 ebusuku ubhuti wamshone ngo7 ekseni sure wami ngo7 ntambama kugcwele abantu la endlini yabomakhelwane akakahambulele la bagcwele nabo lana bini bamvalile akavaliwe uantu uyanqaba ukuthi akavalwe uyanqaba ukukholwa ukuthi ubhuti wami ushonile baze bamvala sekusho labantu laba abama ambulance ukuthi hayi lo muntu akasekho I think I died that day angikaze ngaba right since kwashona ubhuti wami ngihlakalelwa izinto shone 2024 samngcwaba ubhuti wami shone izoba na 30 wayezokwenza 30 nge11 August washona nge1 August samngcwaba nge10 August okay yeah so samngcwaba iSaturday kusasa kuzoba ibirthday yakhe angifuni ukusho okuningi kodwa bangijikela mina amakhazini wami ngalela ngokushona ubhuti wami baqoqana bayohleba ngami ndlini thizeni kasisi wami ebusuku kanti kukhona umntana kababa omdala naye sithole ngaye manje sesibadala lapha ngitshela ukuthi hayi kwenzeke kanje yabo iziphume nje indaba futhi lapho kudlule lo kwabhuti wami kancane nje